Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngokuhlanganisa nokususwa kwama-significant figures. Kulamanye amavidiyo ngibonisile ukuthi mawuphinda noma mohlukanisa usebenzisa ama-significant figures, impendulo yakho isala ngale significant figure encane kuzo zonke. Yabona-ke, thi ngiyenze isibonelo, thi ngithi maybe u-2.00 mawuphinda no 3.5, yabona-ke impendulo yakho izosala ama-significant figures amancane. Yabona kule sibonelo sethu i2 ama-significant figures la amancane, ingakho-ke sizosala ngani ngo-7.0 kuphela. Uyabona-ke, kodwa-ke njengoba sesizosebenza ngokuhlanganisa nanokususa kuyahluka kancane. Yabona-ke, ngizonitshengisa ukuthi ngikhuluma ngani bangithi kuyahluka. Sengizozama-ke manje ukusebenzisa isibonelo esijwayelekile ezokwazi ukuthi kube lula nawe ukuthi uqonde ukuthi ngikhuluma ngani bangikhuluma ngokuhlanganisa nokususa futhi kwama-significant figures. Njengoba sengishilo ukuthi ukuhlanganisa nokususa kwama-significant figures kuhlukile nokuphinda noma ukuhlukanisa. Kuhluke ngani? Kahle masihlanganisa noma sisusa asibheki ukuthi amaphi ama-significant figures amancane. Uyabona-ke, base siphendula sibheki lokho ngoba manje sesibheka ukuthi yiphi inamba esinikeza ulwazi olungqono mayelana nalesilinganiso abasenzile. Singenzeke isibonelo-ke, yabona u-1.26 mawuhlanganisa no-2.3, u-1.26 nama-significant figures angakhi i3, u-2.3 nama-significant figures i2, futhi u-2.3 idecimal lethu kuma-10th, u-1.26 idecimal lethu kuma-100th. Yabona-ke, masihlanganisa impendulo yethu sithola bani? Sithola 3.56. Yabona-ke, bangabe besiphinda noma besihlukanisa beso fanele sithathe ama-significant figures amancane kulesibonelo sethu. Njengokubona u-2.3 nama-significant figures i2 beso meleke impendulo yethu isale ngama-significant figures i2. Yabona-ke, kodwa-ke sesisebenza ngokuhlanganisa manje, ingakho-ke mele sithathe ama-significant figures wale number esinikeza ulwazi oluncane mayelana nalesilinganiso abasiyenzile. Yabona-ke, kulesibonelo sethu u-2.3, ingakho-ke impendulo yethu fanele ibe nama-significant figures amabili. Yabona-ke, ingakho-ke sizo-rounda off sithini? Answer yethu u-3.6. Ithi ngenze sinye isibonelo khona uzobona kahle. U-1.26 mawuhlanganisa no-102.3 uzosineza ngakhe, sineza 1.356. Yabona-ke, kodwa-ke ngoba siyahlanganisa ama-significant figures wa-1.26 i3 ngapha i4. Yabona-ke, kodwa-ke yiphi inamba esinikeza ulwazi oluncane mayelana nesilinganiso abasenzile? U-1.2, 102.3. Ingakho-ke kumele sibe nama-significant figures abeyi-4. Yabona-ke, ingakho-ke sosala ngobani? No-103.6. Eke Ithi ngenze sinye isibonelo, ngifuna ukwakha ikamelo ngaphandle, kodwa-ke kumele ngenze isilinganiso sokuthi lizoba lide kangakanani phambi ukuthi ngicale. Uyabona-ke, kokucala ngisebenzise irula lami elimeasure ngama-centimeter. Uyabona-ke, ngathola ubani 2.09 meters, kodwa-ke imirula lami libe mfisha, ingakho-ke ngigcine ngithathe i-tape measure. Yabona-ke, i-tape measure isebenzisa ama-millimeters. Hhayi-ke, ngiyaqhubeka-ke ngayenza isilinganiso sami, ngathola bani? Ngathola ukuthi ngathola u-1.901 meters. Yabo, lesibalo lesi sokucala phela bengisebenzisa irula lami lama-centimeter,
kulesi sesibili bengisebenzisa i-tape measure yami ebala ngama-millimeter, ingakho azifani. Ngakho kufanele ngihlanganise futhi lebalo zami ukuze ngizokwazi ukuthi ikamera lami lide kangakanani phambi ukuthi ngicale ukwakha ikamera lami, yabona-ke. Masihlanganisa-ke lebalo lezo zombili izosinikeza ngakhe. Asiboneke. Ithi ngibhale phansi khona sizobona kahle ukuthi sihlanganisa kanjani. Sihlanganisa 1.901 sihlanganise no-2.09, yabona-ke. Sihlanganise ku-1 kuhlanganisa nalutho kusala 1, hlanganise futhi 993. Impendulo yethu isinikeza ngakhi 3.991. Okay. Manje-ke kunenkinga nyana ekhona ukuyenza ukuhlanganisa isibalo ezinjena ngoba phela uyakhumbula sicale sayenza isilinganiso sama-centimeter sawaphendula sawenza ama-meter nithi, futhi saphinde futhi sayenza isilinganiso ngama-millimeter sawaphendula sawayenza ama-meter, uyabona-ke. Loku kusitshela ukuthi zombili ibalo zibalwe ngama-millimeter, kodwa-ke thina siyazi ukuthi akunjalo, uyabona-ke. Usukuyenzeni-ke bosohlangana nesibalo esinjena? Kumele impendulo yakho uyibhale ngama-decimal waleso sibalo esisinikeza ulwazi oluncane mayelana nesilinganiso, yabona-ke. Kulesibonelo sethu siyabona ukuthi u-2.09, ingakho-ke sosala ngama-decimal amabili. Ingakho-ke base sibhala-ke impendulo yethu ephelele sothini 3.99 meters. Kodwa-ke awuthola umbuzo njena kuphela makunama-decimal kuphela. Ungawuthola futhi kungekho ama-decimal. Thingenze esinye isibonelo futhi thingithi ngisebenza ngokwakha ama-building, anithi. Manje i-building yami bangimeasure ubude bayo ngithola ukuthi i-350 futhi ngifuna ukufaka intambo zami zombani phezu kwebhilide lami. Bangizifaka le intambo zami zombani ziyenza 8 meters ubude, uyabona-ke. Manje kufanele ngihlanganise le 8 meters kanye nalobude bebuilding yami ukuze ngizokwazi ukuthi kahle kahle base iphelele ibuilding yami izoba yide kangakanani. U-350 meters awusinikeza ulwazi olubanzi ngokuthi ama-significant figures agcine kuphi, uyabona-ke. Angeke sazi ukuthi lesilinganiso siyikho ngqo ngoba phela ayibhalwanga nge-scientific notation. Ngabe beyibhalwe nge-scientific notation bekuzobonakala ukuthi ama-significant figures agcina ku-3 ku-5 kulo 5 lo. Bezobhala bathini 3.5 uphinda ngo-10 to the power of 2. Bekuzobonakala kahle ukuthi okay sigcina kulo 5, yabona-ke. Ngakho ama-significant figures wethi angu-3 nalo 5. Kodwa-ke akucacanga ukuthi vele babhale bagcina kulo 5, yabona-ke. Ngakho kuzoba nzima ukuhlanganisa, sihlanganise nalo 8 ngoba phela lo 8 lona usinikeza isibalo esiqonda khona ngqo. Ingakho basihlanganisa sothi 350 kuhlanganisa no-8 izosinikeza 358. Impendulo yethu kumele siyise kuma-10th to the nearest 10th ngoba phela u-350 yiyo engasinikeza ulwazi oluningi. Ingakho-ke sizosebenzisa ama-significant figures waka-350 eneyona igcina kuma-nearest 10th. Ingakho-ke kumele si-round up. Sothini? Boyi-rounda up izosinikeza ngakhi 360 meters, uyabona-ke. Nanso-ke impendulo yethu, futhi le mpendulo ungaphinda futhi uyibhale nge-scientific notation kuze kuzobonakala ukuthi sigcine khona ku-6, uyabona-ke. Basiyiphendula siyenza i-scientific notation sothini 3.6 uphinde ngo-10 to the power of 2 meters, uyabona-ke. Ngiyathemba ukuthi ngikwazile ukukusiza ukuze sibonane futhi. Bye bye.